Hetta en filmur hvordan et lite land vi nekvom vattne og nekvom vinte kan nøyta allense grønne orskene, sjalt om bei vinter og vatn avstyrlig og sjálve gjer av når det kunne framleie orsko og ikkje. Ta stor land som atter heva stor grannaland framleie avnekva orsko, så ver hun selv. Streimer kan lattelig flytas til grannan. Men fjærskotten øtje kunne ikkje være vi i hesson samstarve. De må sjálve røyna at nøyta orskene til framleie. Det ikkje alltid så latt. Her elframløsland og elnursland i røytøkn og i fyrjum. Nursland størst om dagen og minni om nottena. Ta vatten og vinter framleia nekv oljenursland løytel, men ta vekkri ikkje framleier må oljenursland være større. Annars får orska mangla ui. Og såleis ser en høylig desembermåned ut. Fyrbils kommer vi til oljeframløsland borstor. Ta vi få flere vindmiller slutta tøy, for framløsland er suttje såleis ut. Summa deir nekk meira orska enn vi klarar nøyta. Gå framløyt orska som fer til spittles. Vi må anten gøyma etla brukana. Og i okkara verskatland gjer vi faktisk bægi. Det snur seg at leia seg og at nøyta mølakaner ta tar erier. Norrlanda Rahararai stolar verskatlandene. Danske formanskaperen hever valgt at nøyta fyrjar som parst av danska rujtjennom til just øyna orskoverskatland som skal vise hvordan øysne fjarløkt økje kunne letje til grønne orsko. Og i okkara verskatland nøyta vi til iverskottsstreimen at taka hite ur sjøvnen til å hite hus og i Lorvik. Vi setter en pumpe opp som teker hita ur sjøvnen og i en hitavekslare. Så gjerne for vatten og i en hitastø her det vil hita møyra opp. Vi setter øysne en størst kjær opp til å gøyma det høyta vattnet. Hetta skal drøyvast av iverskottsstreimen. Fyrst få skole og hinner allmenne bygningarna, og så gjerne få flere og flere privathus hendan hitan. Streimframleieren selger streim til hetta fyrir særlig låan prøys. Du heter streimer som annars fyrir til spittles. Du verda boilet og kan løse seg til öllum i Lorvik å få seg sjøhita. Ein mate at nøyta grønne orskene å gjerne til flautande brenneevne. Power to X kallas tøknet vi kan gjøre det. Og en annar at gøyma han i batterium. Og i baum førum kan grønne orskan flytast. Og et nu ombord ein bat. Tar nøyta nekva batar og i elvinne. Tar sikla stotta tøynar, så tar kunne teka orskana, batteriet etla brenneevne ombord kvønte. Tøy ein kapping utskriva man smuja just ein søvnan bat. Og en grønnan arbeidsbat til elvinna. Så kan han nøyta vindorsko, altså ikkje segl, og i ein motor. Alt gonger vel, sigler først i alle batteren 4 eller 4 døgna bakkafrost kommande år.